Hai guys, ketemu lagi nih di Mam Abil Channel. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen guys. Thank you buat kalian yang sudah mengklik video ini. Happy watching. A few moments later. Hai guys, ini Mama Abil sedang berada di Gelora Sriwijaya Palembang ya guys. Ini videonya diambil di Sabtu pagi ya guys. Ini Mama Abil lagi jalan santai nih guys sama Abil. By the way, ini diet Mam Abil udah masuk bulan kedua ya guys. Sebelumnya berat badan aku ada di angka 70 kg guys. Nah, sekarang sudah mencapai angka 61 kg. Tapi ini belum ideal ya guys, karena belum mencapai BB ideal aku guys. Tapi alhamdulillah ya guys, walaupun belum mencapai BB idealku, nah ini BB aku udah ada penurunan ya guys. Jadi selama aku diet, aku no gula, no minyak, no tepung-tepungan ya guys. Karena minyak, gula, dan tepung-tepungan itu hal-hal yang harus dihindari selama kita diet atau defisit kalori. Nah, kalau untuk olahraga, aku jalan santai ya guys. Sesekali aku lari, dan juga kalaupun di rumah aku angkat beban guys, barbel. Sebenarnya kalau lebih bagus itu angkat beban ya guys, kalau mau nurunin lemak di badan. Tapi berhubung Mam Abil belum bisa karena Abil masih kecil, jadi Mam Abil angkat bebannya di rumah aja dulu. Lanjut ya guys, ini Mam Abil masih jalan santai ya guys. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mungkin ada yang bilang kalian gendut, kalian bilang gemuk, kalian dibilang badannya besar, itu terima aja ya guys, karena kita nggak bisa mengontrol setiap mulut manusia guys. Tapi jadikan itu sebagai motivasi kita guys untuk lebih bagus dan lebih maju ke depannya. A few moments later. Karena tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda ya guys. Ada yang makannya sedikit tapi dia tetap gemuk, ada yang makannya banyak tapi dia tetap bisa tidak gemuk. Itu karena guys, kalau orang itu makannya banyak dia nggak bisa gemuk, itu kemungkinan faktor gennya guys, genetik dari orang tuanya, dari keturunannya. Jadi kalau faktor genetik seseorang itu memang tidak gemuk, dari keturunannya tidak gemuk, dia mau makan sebakul pun dia tetap kurus guys. Nah, yang kedua, orang itu tidak akan bisa gemuk kalau dia punya sakit kronis. Contohnya dia sakit MAH, nah itu dia tidak akan bisa gemuk meskipun dia makannya banyak, karena dia ada penyakit di dalam tubuh dia. Yang ketiga nih, meskipun orang itu makannya banyak tapi aktivitasnya banyak, dia kecapean, itu dia bakalan nggak bisa gemuk karena habis tubuhnya sudah kecapean di aktivitas. Nah, kalau Mam Abil tipe yang cepat gemuk guys, kalau nggak ada aktivitas, nggak ada gerak, nah itu bakalan gemuk. Karena apa? Karena genetik Mam Abil itu orangnya badannya lebar-lebar guys. Nah, kalau di zaman gadis dulu, Mam Abil itu berat badan ada di 54 guys. Nah, kalau kalian mau lihat body Mam Abil dulu, cek aja di Instagram, namanya Lola Barinda. Jadi setelah menikah 2021-2022 itu benar-benar Mam Abil itu pola hidupnya nggak sehat, dan akhirnya berat badan Mam Abil 70 kg. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Oke guys, segini dulu ya untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video guys. Bye bye. Jangan lupa dukung terus channel Mom Abil ya guys, agar Mom Abil lebih semangat untuk membuat video kedepannya dan berbagi informasi-informasi yang menarik dan yang berguna untuk teman-teman semua. Bye bye. Dan jangan lupa follow juga ya Instagramnya Abil. Nama Instagramnya Mom Abil guys. Thank you for watching my video guys. See you next video. Bye bye.